E rua takau mā ono o ngā rangatahi Māori kua tupu mai roto i te ratonga tau tāwhi tamariki kua whakawhiwhia ki ngā tohu Pirimia i tēnei tau. Ko te minita take tamariki hou ko Chhour hoki tētahi i tukuna mā tēnei tarika wanatanga e tiaki ana tonu i tuku i ngā tohu. Kaya Michael Cagley te roa ngātu. Koia nei ētahi o ngā toa i ke panuku i ngā tohu oranga tamariki a te Pirimia. It means like a lot. It's just like, I'm just so grateful to be able to receive this award and the opportunity I have today. Te kaumā ono tau noa te pakeke o Kāia, ka uru tuatahi atu ia ki te pūnaha tau tāwhi o oranga tamariki. It was quite challenging, to be honest, when I first went into care because I was 16 and it was like a different environment going into that, to like how they work. It was really challenging, but now I think me and my siblings, we've all adapted to it. Nā te haukainga o te āti awa i tuku i te reo pōhiri ki ngā manuhiri. Nō reira a kōkua ake nei a ka tai mai tō tātou minitata, the Honourable Chhour. Ki te whakanui atura tōna tūrangaha. First formal engagements as Minister for Children, and I'd really like to congratulate the 24 award recipients. Ka whakawhiwhia ngā toa ki tētahi karahipi e 3 mano tāra te wāriu, hei whakawhānui ake i o rātou pūkenga. There is no limit to where you can go and what you can achieve, and never let anybody tell you otherwise. They're the first people I would think of when I have my degree. Like, they just motivate me to become a better role model for them. They're just like everything to me. Chhour will use some of the scholarship money for her further education in nursing and mentoring. She will also... Mai te pūnaha tau tāwhi o ranga tamariki ki te whare wānanga. Michael Cagley, te ao marama.